Dobrodošli, gledate High-Tech Zonu, emisiju o tehnologijama. Moje ime je Stefan Dević, a na početku IT novosti. Isto kao i u martu prošle godine, Turska ponovo preti blokiranjem Twittera na svojoj teritoriji. Ovoga puta razlog negodovanja vlasti u Ankari je Twitter nalog lista Bir Gun, koji je objavio dokumenta o tome kako su kamioni turske obaveštajne službe navodno prevozili oružje za podršku pobunjenicima koji se u Siriji bore protiv režima Bašara al-Asada, o čemu piše i New York Times. Twitter je odbio da potpuno blokira nalog tog dnevnog lista, pa su se turski zvaničnici razljutili i zapretili ukidanjem ove društvene mreže na teritoriji te zemlje. Carrot Hunger je nova aplikacija za iOS koja vas na nimalo blag način upozorava kada preterate u jelu, javno vas kritikujući, prikazivanjem natpisa i reklama koje demonstriraju vašu tendenciju da pojedete sve što vidite. Aplikacija je podešena na idealni potrebni dnevni unos kalorija, a u obzir se uzima to koliko ste visoki i koliko kilograma imate u odnosu na svoju visinu. Pored toga što je okrutna, ova aplikacija je i podmitljiva, tako da je moguće da je podmitite sa 99 centi svaki put kada pogrešite. Zgodno, zar ne? A najnovije informacije govore da naslednik telefona HTC M8 neće biti M9, već da će se ovogodišnji najbolji telefon ove kompanije zvati jednostavno Hima. Također, po internetu kruži informacija da će upravo taj telefon biti predstavljen jedan dan pre Svetskog kongresa mobilne telefonije 1. marta i to uz dodatak pametnog sata. Očekuje se da će imati 64-bitni osmojezgarni procesor Snapdragon 810 i 3 GB radne memorije, 5-inčni Full HD ekran, Dolby 5.1 tehnologiju zvuka kao i novo Sense 7 okruženje koje krasi uređaje ove tajvanske kompanije. Prema nekim izvorima, HTC neće u potpunosti izbaciti svoju Ultra Pixel tehnologiju, već će je ostaviti samo za prednju kameru. Iako nije navedeno o kom broju piksela je reč, ova tehnologija je poznata po boljim fotografijama u slabim uslovima osvetljenja, pa ovakva odluka uopšte ne bi bila čudna. Uređaj će koristiti operativni sistem 5.1 Lollipop. Naravno, sada je vreme za našu stalnu rubriku. Zamislite situaciju. Zamislite situaciju. Želite da budete ekstremni sportista, u najmanju ruku akcioni heroj. Želite to da snimite, kasnije to i pogledate. Pitamo se kakvi su to uređaji koji će nam pomoći u tome. Ukoliko želite da podelite vaše podvige sa vama dragim ljudima, a dijagonala televizora vam je premala, ovdje imamo dva standardna projektora firme Epson, koji su ovdje standardnih dimenzija, a u današnje vreme, kada svi negde krećemo, možda su preveliki da bi ih nosili sa sobom i predstavljam vam rešenje u vidu ovog malog, pogledajte dimenzije samo, znači on staje u zadnji džep, znači mali projektor firme Acer koji možete uvek nositi sa sobom. Prema nekim istraživanjima, više od 60% ljudi ne odvaja se od svog aparata, čak ni kada ode na spavanje. Većina ga koristi dok ih ne uhvati san. Jako osvetljenje vašeg aparata pobrine se za to da što duže ostanete budni i zbog toga vam sada predstavljamo jednu interesantnu aplikaciju. Imate problema da zaspite ili su vaša deca hiperaktivna kada se igraju tabletom pred spavanje? Izlaganje plavim svetlom neposredno pre spavanja može narušiti prirodni ritam tela i biti uzrok nemogućnosti čoveka da zaspi, pokazuju najnovije istraživanja. Aplikacija Sumrak prilagođava vaš ekran telefona dobu dana. Ona filtrira fluks plave svetlosti koju emituje telefon ili tablet nakon zalaska sunca i štiti oči mekom i prijatnom nijansom crvenog filtera. Intenzitet filtera je prilagođen položaju sunca na osnovu vaše lokacije. Ovu aplikaciju možete da koristite za noćno čitanje, posebno jer smanjuje pozadinsko osvetljenje, čak i ispod vrednosti koja je podešena. Sa druge strane, na ovaj način se pospešuje i radni vek baterije. Uzrok je fotoreceptor u očima melanopsin koji je odgovoran za rad biološkog sata. On je osjetljiv na opseg plave svetlosti koja može suzbiti proizvodnju melatonina, hormona odgovornog za vaš prirodni ciklus buđenja. U eksperimentalnim naučnim studijama pokazano je da je prosječna osoba koja je par sati pre spavanja provela čitajući na tabletu ili smart telefonu odložila svoj sat za oko sat vremena. Toliko za danas iz High-Tech Zone. Gledajte nas i sutra na kanalu Pink 3. Doviđenja.